Dobar dan, pozdrav svim subscriberima Crobić Handball YouTube kanala. Danas smo ovdje u prekrasnom sunčanom Gdansku i pogledajte kakva je atmosfera među curama danas. Igramo jednu zanimljivu igru, a sada ćemo vam predstaviti naše igračice. To su 3 cure, vrlo perspektivne igračice, što rukometa na pijesku, tako i igre pogađanja pjesama. Prva od njih je Anja Vida Lukšić, naše odlično lijevo krilo, naše odlično desno krilo i naš najnoviji obrambeni igrač. Druga igračica je Katja Heraković, kapetanica ovog turnira, koja se udaje za Hercegovca. A treća igračica je Lena Đunđerović. Točka. Nju nije potrebno predstavljati jer ime govori samo za sebe. Beyoncé, all the single ladies. Zove se Gangnam Style. Tek je 12 sati. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Eye of the Tiger. Ovo je ja sam rekao da ne. Cesarica. Cesarica. Queen, Bohemian Rhapsody. Sweet child of mine. Time of my life. Vruće mi je curova igra jedna. Ajde, 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 ajde. Ajde. Bruno. The Weeknd. Lighting. Blinding light. Ono najlakše je kad pitaju me koliko i kako ja nju volim, ako je samo jedna riječ je neopisivo. Svatovska! A da, ona se udaje pa zna. Nam svatove. Matija Cvek, ptica. Vaka, vaka. Ja mislim, Aca vidiš kad krena. Justin Bieber. Baby. Prijateljica Severina. Oops, I did it again, Britney Spears. Ne. One more time. My loneliness killing me. One more time. Oh baby, baby. Baby, one more time. Yeah, I like. Ajde sad reci nešto. Tell me why ain't nothing but that away. I want it away. Sve bi se neke ljubile mrdare. Ma daj. Magazin? Je to magazin? Je. Isteklo ti je vrijeme. Ovaj grad. Ne tiče mi se. Oči moje kestena. Hvala vam što ste bili s nama u prvoj epizodi prve sezone, a vrijeme je da proglasimo i pobjednicu. Pobjednica ovog natjecanja je Katja Heraković, buduća Leko. Pozdravljam svoju mamu najviše od svih i roditelje Josipa i sve vas u studiju i režiji Huga i Hugolinu. Hvala.